U ovoj godini u kojoj se obeležava 100 godina od početka Prvog svetskog rata, Sportski centar je došao na ideju da organizuje ovo predavanje i zahvaljujući saradnji sa bibliotekom Dimitrije Tucović iz Lazarevca i sa njenim direktorom, gospodinom Ratkom Vukelićem, našim večerašnjim gostom, smo uspeli da tu ideju realizujemo i večeras smo ovde. Sada bih dala profesoru Vukeliću reč, pa će vam se on obratiti. Ja sam kao profesor naučio da stoji želim svima dobro veče, jedino sam zabrinut da li će me čuju i da li će me čuti tamo u posljednjim redovima. Dobro, znači ako što ste. Ja sam Milici ne bio samo profesor, bio sam i razredni starešina. I ovdje prepoznajem još neka lica koji su bili kod mene u školi, sa nekima sam se družio 4 godine. Meni je čast što sam večeras ovdje u Rudrucima. Ovo je inicijativa vašeg doma za kulturu, odnosno Centra za kulturu. Neki od Rudovčana dolaze na naše programe u biblioteku Lazarevac i onda posle tako nekih razgovora pitali su da li je moguće realizovati jedno predavanje na možda i najaktuelniju temu današnjih dana. Večeras ćemo govoriti o uzrocima Prvog svjetskog rata ili kako u posljednje vreme ponovo kažu, a nekad se govorilo veliki rat, pa Prvi svjetski rat, pa ponovo veliki rat. Nema značajnijeg jubileja u 21. veku za sada. 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, 100 godina od Kolubarske bitke za nas na prostorima Lazarevca, mislim da važnijeg i značajnijeg jubileja nema. Nažalost, ja to sad moram reći, naša država, bojim se da opet neće adekvatno odgovoriti na ono što slijedi. Ja sam pokretao neke inicijative, a ovdje sede i neki ljudi još pre nekoliko godina, da krenemo u susret obeležavanju ovog jubileja od 100 godina. Međutim, koliko vidim, još uvek čak ni vlada Srbije nije formirala odbor za obeležavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, Cerske bitke, Kolubarske bitke, Mačkog kamena, bitke na Drini i tako dalje. A onda svih sljedećih nekoliko godina opet će biti ti 100-godišnji jubileji. Vidite, ja ću neobično malo da krenem od posljedica. Tema su uzroci, a ja ću da krenem od posljedica, kako bi dali neku dozu ozbiljnosti svemu što se događalo. Prvo da kažem ovako. Prvi svjetski rat ili veliki rat je u istoriji srpskog naroda najveća demografska katastrofa. Nikad više glava za kraće vreme izgubili nismo. Naši gubici, ne da se procenjuju, oni stvarno iznose nešto oko 1.206.000 ljudi. Za jednu državu koja je do Kumanova, znači do Balkanskih ratova, imala nešto manje od 3.500.000 stanovnika. To je gubitak od 1/3 ukupnog stanovništva. Doduše, posle Balkanskih ratova i Bukureštanskog mirovnog ugovora, kad nam je priznato teritorijalno proširenje na ono što smo nekad zvali Južnu Srbiju, a danas Makedoniju, na ono što smo nekad zvali Staru Srbiju, a danas neko zove Sandžak ili Raška oblast i Kosovo i Metohija, mi smo izašli na nekih 4,5 miliona stanovnika. A sudarili smo se sa državom koja je imala 51 milion stanovnika. Sudarili smo se sa državom koja je imala 600.000 km2. Sudarili smo se sa državom koja je slovila kao velika sila onog vremena. Drugo, u tom ratu Srbija je uz tek još neke zemlje bila u potpunosti okupirana. Njeno stanovništvo je odvođeno u jednu vrstu radnih logora. To još nisu bili koncentracioni logori, ali jesu radni logori. Dalje, u tom ratu nad srpskim stanovništvom je već tad bilo elemenata genocida, naročito u Mačvi i u Podrinju. A u tom ratu nam se događala i denacionalizacija. Ali istovremeno u tom ratu smo postigli najveće pobjede u našoj istoriji. Najveće vojničke pobjede, neko smatra i političke pobjede, ja lično smatram da to nisu bile političke pobjede. Naprimjer, Kolubarska bitka je naša najveća vojna pobjeda u istoriji ne srpske države, nego srpskog naroda.
E sad, na početku tog 20. veka, kada se dogodio taj veliki rat, mi smo spadali među one male evropske narode koji su bili možda i najpopularniji u Evropi. A onda sami sebi postavljamo pitanje šta se dogodilo da krajem tog istog 20. veka, u istoj toj javnosti tih nekih naših nekadašnjih saveznika, pa čak i neprijatelja, jer nama su u vreme Prvog svjetskog rata i neprijatelji odavali priznanje. Večeras ćemo malo govoriti o tome. Šta se dogodilo i gde treba naći odgovore? Odgovore treba naći onome što je zapravo doneo Prvi svjetski rat ili Veliki rat. Međutim, moramo napraviti jedan kraći uvod da vidimo zašto je uopšte došlo do tog rata. Taj rat je počeo u Evropi, počeo je na Balkanu i neki teoretičari kažu jednostavno se zbio, dogodio se. Međutim, pripreme za taj rat su trajale decenijama. Čitav 19. vek u evropskoj i svjetskoj istoriji je zabeležen kao vek velikog tehnološkog napretka. Zabeležen je kao vek velikog razvoja nauke. Zabeležen je kao vek velikog razvoja kulture. Od likovnih umetnosti, preko muzičkih umetnosti, do književnosti, filozofije i tako dalje, gotovo ne računajući neke segmente stare grčke istorije, da ne postoji vreme koje je u tom duhovnom smislu dalo više. Istovremeno napravljeni su koraci, što se kaže, od 7 milja u naučno-tehnološkim revolucijama i naučno-tehnološkom napretku. Nažalost, i taj Prvi svjetski rat, najveći rat do tada u istoriji čovječanstva, je potvrdio da je naučno-tehnološki razvoj stavljen u službu rata i ratovanja. Zbog toga su žrtve u tom ratu bile tako brojne, zbog toga su u tom ratu uvođena oružja za masovno uništenje. U tom ratu, na primjer, po prvi put su u istoriji čovječanstva masovno korišteni bojni otrovi. U tom ratu prvi put je korištena avijacija za ubijanje ljudi. U tom ratu prvi put se pojavljuju tenkovi. U tom ratu prvi put se operativno upotrebljavaju podmornice skrivene duboko ispod površine mora koje su potapale brodove po svjetskim morima. U tom ratu je artiljerija razvila neslućene razmere, da je velika većina onih koji su u tom ratu bivali ranjeni ostajala kao doživotni invalidi i jedva su preživljavali, a najveći broj opet nije preživao. Ta istorija 19. veka kreće nekako Napoleonovim ratovima. To su opet do tada najveći ratovi u Evropi. Vrhunac je bio onaj Napoleonov pohod na Rusiju 1812. godine, kada se Rusija odbranila, kada je Rusija suzbila moć Francuske i Napoleona i završila je 1813. godine tako da je ruski car sa ruskom vojskom ušao u Pariz. Aleksandar I, najpopularniji ruski car. Odmah ću vam reći, u toj vojsci ruskog cara Aleksandra bilo je čak 10 generala Srba ili srpskog porekla. Od generala Miloradovića preko generala Ševića i tako dalje. Mi o toj najvećoj bitci tog rata na Borodinskom polju gotovo da ne znamo ništa, ali uglavnom svi znamo za bika koji sjedi, za generala Kastera i za Little Big Horn. Tu je 476 ljudi stradalo u toj bitci nekoj u Americi, a samo za 13 časova Borodinske bitke preko 100.000 ljudi na jednoj i na drugoj strani izbačeno iz stroja, između ostalog i 93 generala. Napoleon je slomljen 1814. 1815. je održan taj Bečki kongres i na tom Bečkom kongresu ustanovljen je taj takozvani u ono vreme novi evropski poredak velikih sila ili takozvani koncert velikih sila. Stvorena je jedna alijansa koja se zvala Sveta alijansa, na čijem čelu je bila Rusija, a koja je trebala u buduće da spreči revolucije u Evropi i da brani dinastije u Evropi, vladarske porodice u Evropi. Rusija je prema tome dominantna država posle sloma Napoleona i ona je to ostala do 60. godina 19. veka. U tom periodu Rusija će za nas Srbe izdejstvovati jako mnogo. Sad načinjem jednu temu gde se kod nas ili uloga Rusije preuveličava u istoriji Srba ili potpuno minimizuje.
Istina je obično negde u sredini, ali je činjenica istorijska da su nam Rusi kroz istoriju mnogo više pomagali nego što su odmagali. A nikad nas nisu ubijali. Oni su nama omogućili internacionalizaciju našeg problema u Karađorđevo vreme. Omogućili su 12. tačku Bukureštanskog mirovnog ugovora. Omogućili su dobijanje prvog hatišerifa, drugog hatišerifa, trećeg hatišerifa. Omogućili su Milošu nasledno kneževsko dostojanstvo. Bili su međunarodno priznat zaštitnik pravoslavnih država na Balkanu, pa između ostalog i Rusije. Pomagali su nas materijalno, pomagali su nas knjigama, pomagali su nas profesorima, naučnicima, naši ljudi su se školovali u tadašnjoj Rusiji i tako dalje. Međutim, onda se dogodilo od 62. do 65. taj Krimski rat, gdje su se evropske države, stajući na stranu Turske, udružile protiv Rusije i Rusija izgubila taj rat i samim tim nije imala više onaj značaj zaštitne sile prema nama koje je imala do tada. Od tada su sve evropske sile na neki način bili zaštitnici balkanskih hrišćanskih naroda. A onda se dogodio jedan proces u Evropi koji je bio pomalo neočekivan, a to su ujedinjenje Italije i ujedinjenje Nemačke. 1870. nastalo je kraljevstvo Italije, a 1871. nastao je drugi nemački rajh. Prvi je bio još iz 10. veka, u srednjem veku. Prema tome, nastale su dve nove velike snažne države, koje su, uslovno rečeno, vidjet ćemo kakve to veze ima sa nama kasnije, nastale kasno. Šta to znači? Nastale su u vreme kada je svet, osim nekih delova Afrike i manjih delova Azije, uglavnom kolonijalno bio podeljen. To se prvenstveno odnosilo na Nemačku, koja je stasala kao nova industrijska sila. Zašto kažemo to nova industrijska sila? Demografski jaka, na relativno malom prostoru, nastala kasno, prihvatila sve tekovine druge industrijske revolucije i pretrčala u tim decenijama 70-ih, 80-ih i 90-ih godina Francusku, Veliku Britaniju i Rusiju. Doduše, Rusija još nije bila dovoljno industrializovana u industrijskom smislu. Nemačka industrija čelika, nemačka industrija uglja, nemačka industrija energetike, nemačka hemijska industrija, nemačka mašinogradnja i tako dalje, postala je najjača u Evropi. E sad, onaj ko mnogo proizvodi mora imati tržište. Tom Nemačkom tad vlada jedan slavni nemački kancelar za koga ste svi čuli i koji se zove Otto von Bismarck, stara pruska škola. Taj Otto von Bismarck je 1890. godine uklonjen sa vlasti. Novi, tada mladi nemački car iz dinastije Hohenzollern, Wilhelm II, sklanja Bismarcka i počinje da sprovodi agresivnu nemačku politiku. Počinje da sprovodi one principe koje je nemačka teorija pre toga već usaglasila, a to je Drang nach Osten, prodor na istok, u dva pravca. Jedan je traženje nemačkog životnog prostora. Rekli smo, veliki broj stanovnika, relativno mala teritorija. Oni su rekli, nepravedno je da Rusija raspolaže tako velikim prostranstvom i gledali su svoj interes da nasele današnje prostore Belorusije, Ukrajine i delove Poljske. To je prodor na istok. I prodor na jugoistok. A prodor na jugoistok je išao prema Carigradu, prema Bagdadu i prema Srednjem istoku. Zašto? Zato što u to vreme već nafta počinje da biva izuzetno značajna, zato što se na Bliskom istoku otkrivaju velika nalazišta nafte, zato što nemačka hemijska industrija, saobraćaj i tako dalje procenjuju važnost nafte i Nemačka krajem tog veka i početkom 20. veka dobija koncesije za gradnju pruge normalnog koloseka koja je trebala ići od Carigrada prema Bagdadu. A mi sad postavljamo pitanje kojim putem to Nemačka može doći od Berlina do Carigrada. Dolinom Morave, Nišave, to je jedini put tada. I praktično se pokazalo da smo se mi našli na nemačkom putu. Druga država
koja je nama na neki način bila najveća smetnja, a mi njoj, bila je Austro-Ugarska, odnosno Austrija. Do 1867. godine ona je Austrija ili Habsburška monarhija. Od 1867. ona je Austro-Ugarska. Postala je dualistička država, dva naroda, Nemaca, Austrijanaca i Mađara. Pred Prvi svjetski rat demografska slika te Austro-Ugarske izgledala ovako. Nemaca i Austrijanaca, znači Austrijanaca 23%, Mađara 22%, Slovena, a kažemo Slovena i Čeha, i Slovaka, i Poljaka, i Slovenaca, i Hrvata, i Srba, i Rusina, i tako dalje, 43%. Nekoliko procenata Italijana, 3-4% Rumuna, i to je otprilike bila nešto Jevreja i tako dalje, etnička slika Austro-Ugarske. Države koja je bila već pomalo prevaziđena. Država koja se zasnivala na dinastičkoj ideji. Država koja je imala velike razlike. Te razlike su bile verske. U osnovi je to bila katolička monarhija, koja je u svom sastavu imala dosta pravoslavnog življa i nešto protestantskog življa. Dalje, to je bila država u kojoj su postojali različiti jezici. Od nemačkog jezika koji je bio u službenoj upotrebi u državi, do mađarskog jezika koji je u službenoj upotrebi bio u mađarskoj polovini države, pa do jezika naroda koji su imali ili nisu imali status političkog naroda u Austro-Ugarskoj. Za nas Srbe značajno je možda reći to, da otprilike pred Balkanske ratove, znači do 1912. godine, dok Srbija nije teritorijalno proširena, otprilike jednak broj Srba živi u obe tadašnje srpske države, Kraljevini Crnoj Gori i Kraljevini Srbiji. Pazite, dve srpske države, Kraljevini Crnoj Gori i Kraljevini Srbiji, a otprilike polovina ih je živjelo u okviru Austro-Ugarske. Jer svi Srbi tada u Mađarskoj današnjoj, čitava današnja Vojvodina, Temišvar i okolina, Bosna i Hercegovina gdje su Srbi imali relativnu većinu, Slavonija, Hrvatska, Dalmacija, Lika, Kordun, Banija, razumijete, i tako dalje, pa čak Austro-Ugarske trupe su bile i u Novopazarskom Sandžaku i čak i njihov garnizon bio i u Kosovskoj Mitrovici. Znači, Austro-Ugarsko je imala u svom sastavu onoliko Srba koliko ih je bilo ukupno i u Srbiji i u Crnoj Gori. E sad, pošto je srpski nacionalni pokret u to vreme bio relativno mlad nacionalni pokret, Austro-Ugarska je osjetila pretnju od tog pokreta. A pazite, to je logično. Otkad se pojavio srpski nacionalni pokret na teritoriji Austrijske države, on je težio srpskoj autonomiji, teritorijalnoj autonomiji. Kad nije mogao da ostvari teritorijalnu autonomiju, a ostvario ga je samo u jednom periodu od nekih 12 do 13 godina, u vreme one revolucije 1848-49, hteli su za sebe status političkog naroda i političku autonomiju. Međutim, nisu dobili taj status političkog naroda. Imali su ga Hrvati u toj državi, imali su ga Česi u toj državi, ali Srbi ga nisu imali. Ti narodi koji su imali status političkog naroda mogli su u toj državi osnovati univerzitete. Srbi nisu mogli osnovati univerzitet, zato što nisu imali status političkog naroda, ali su osnovali odlične gimnazije, odlične učiteljske škole, odlične bogoslovske škole. I te škole postaju centri ne samo srpske duhovnosti, srpske nauke, srpske književnosti, srpskog jezika, nego oni ljudi koji su završavali te škole postaju predvodnici srpske nacionalne ideje. I kada se onda u Srbiji dogodila revolucija Karađorđeva i ustanak, deo tih Srba dolazi u ustaničku Srbiju. I vi ste vidjeli, recimo, da su tad u ustaničku Srbiju došli i Dositej Obradović, ali isto tako, na primjer, i Dimitrije Davidović, isto tako i Joakim Vujić, i da ne nabrajamo sad redom. Šta hoću reći? Srpska nacionalna ideja, srpska nacionalna svijest bržim tempom i najpre se formirala na prostorima severno od Save i Dunava, odnosno na prostorima današnje Vojvodine. Zbog toga je na neki način
Srbija postala smetnja Austro-Ugarskoj. Zašto? Zato što je Austro-Ugarska imala pred očima da je izgubila severnu Italiju, čak je Milano bio nekad u sastavu Austro-Ugarske. Zato što se razvio nacionalni pokret, zato što je nastao Pijemont i zato što je nastala jedinstvena talijanska nacionalna država, kraljevina. Nešto slično očekivalo se da će se dogoditi sa Srbima. Zašto? Zato što su Srbi preko Save i Dunava i Srbi preko Drine stalno sanjali i maštali o tome da se jednog dana pripoje Srbiji. Isto tako i sa druge strane, znate ono Karađorđevo, Drino vodo, plemenita međo, doći će dan kada će ja pred Beka preći i tako dalje, i cilj je bio zapravo da se na ovom balkanskom prostoru Srbi na neki način integrišu. Oni su u 19. veku bili duhovno integrisani, zahvaljujući najznačajnijoj instituciji srpskog naroda kroz istoriju, a to je Srpska pravoslavna crkva. Srpska pravoslavna crkva je najznačajnija institucija srpskog naroda zbog toga što je čuvala i sačuvala i nacionalnu ideju i identitet srpski i u vreme kad nije postojalo srpske države. Ja sam mišljenja, kada bi nestalo nekim slučajem i u budućnosti srpske države, Srpska pravoslavna crkva bi opstala. I ona može da postoji bez srpske države, ali srpska država ne može da postoji bez Srpske pravoslavne crkve. E sad, to je nešto što bi trebalo da izvlačimo između pouke za ovu temu o kojoj ćemo večeras govoriti. Da malo taj uvod sad privodimo kraju. Vidite, početak 20. veka je opet donio neke velike krize. 80. i 90. godina u vreme Milana Obrenovića i donekle u vreme Aleksandra Obrenovića u državi Srbiji je vođena jedna pomalo austrofilska politika dobrih odnosa sa Austro-Ugarskom. Zašto? Pa zato što je postojao jedan rat 1885. godine kada je proglašeno ujedinjenje bugarskih kneževina, gde je kralj Milan, kralj Srbije, prvi obnovljeni kralj Srbije, smatrao da Bugarska može biti pretnja za tadašnju Srbiju. Tadašnja ujedinjena Bugarska je reflektovala na iste teritorije na koje je reflektovala i Srbija i pokušao je da povede jedan preventivni rat protiv Bugarske i poražen na Slivnici, 1885. Od tada su srpsko-bugarski odnosi krenuli nekom silaznom putanjom. A onda 1903. godine u Srbiji se dogodio veliki preokret, Majski prevrat. Majskim prevratom prestaje da postoji dinastija Obrenovića, ubijen je kralj Aleksandar i kraljica Draga. I dolazi do preokreta u spoljnoj politici Rusije. Zajedno sa dinastijom Karađorđevića, odnosno Petrom Karađorđevićem, u prvi plan izbija najmasovnija politička stranka tada u Srbiji, koja je imala najviše pristalica, naročito na selu, radikali. Oni su bili proruski orijentisani. I Srbija od 1903. godine praktično nalazi se u permanentnoj krizi odnosa sa Austro-Ugarskom. Ta kriza će se reflektovati najpre kroz takozvani carinski rat. Austro-Ugarska je htela da na neki način uslovi Srbiju, pošto je istekla ona tajna konvencija koju je zaključio kralj Milan, da se ekonomski potpuno veže za Austro-Ugarsku, jer kad se ti ekonomski vežeš za Austro-Ugarsku, onda si vezan i politički za Austro-Ugarsku. Srbija je naslutila tu opasnost i okrenula se drugoj strani. Zatražila kredite u Rusiji, zatražila kredite u Francuskoj, počela da izvozi preko Soluna, tada su odnosi sa Turskom još uvijek bili dobri. To će izazvati stalnu krizu u odnosima sa Austrijom. Druga stvar, Srbi u Austro-Ugarskoj se stalno sumnjiče za veze sa Srbijom, za prevratničke namere i veliki broj njih stradava u tim sudskim procesima, od kojih neke nazivaju i veleizdajničkim procesima, jer sa Austro-Ugarske strane gledano, težnja da ti neke delove Austro-Ugarske tadašnje pripoješ Srbiji, sa njihove strane to je bila veleizdaja. Najveća kriza u odnosima između Srbije i Austro-Ugarske bila je takozvana aneksiona kriza. 1878. godine, kada je zaključen Berlinski kongres, koji je nama i Crnoj Gori doneo međunarodno priznanje nezavisnih država, doneo teritorijalno proširenje na 4 okruga tamo na jugu Srbije, ali
taj isti Berlinski kongres nam je zaledio granicu na Drini i činilo se za dugo vremena sprečio tu komunikaciju preko Drine. 1908. godine Austro-Ugarska, težeći da sprovodi naloge Nemačke o širenju na jugoistok, preduzima prvi korak u tom širenju. A to je bila aneksija, nasilna aneksija tada okupirane Bosne i Hercegovine. U Srbiji je nastalo ogromno nezadovoljstvo. To nezadovoljstvo je reflektiralo smenom prestolonaslednika. Princ Đorđe Karađorđević oduzet mu je mjesto prestolonaslednika, ne zato što je ošamario oficira pa on pao i tragično završio, nego zato što je bio ratoboran prema Austro-Ugarskoj. Onda su se velike sile dogovorile, izvršile pritisak na Rusiju, Rusija izvršila pritisak na Srbiju, srpska vlada morala dati izjavu da prihvata aneksiju, da neće vršiti propagandu protiv Austro-Ugarske i da smeni princa Đorđa i postavi za prestolonaslednika mlađeg sina Aleksandra, kralj Petar. Te 1908. godine, na primjer, Milutin Milanković prešao u Srbiju veliki naučnik. To je naš prvi doktor nauka koji se školovao u Beču, koji je tamo gradio već univerzitetsku karijeru, koji je dobro zarađivao. Video je da kompozicije sa vojnicima uz pesmu idu prema granicama Srbije i odlučio da napusti austro-ugarsko državljanstvo, da odbaci njihov pasoš i došao je za docenta na tadašnju Beogradsku veliku školu. Odnosno, od 1905. već je to univerzitet, izvinjavam se. Došao je tad u tom momentu na 10 puta manju platu. Taj korak je preduzeo iz patriotskih razloga i bit će profesor na univerzitetu u Beogradu sljedeće 43 godine, Milutin Milanković. Bilo kako bilo, završena je ta aneksiona kriza, a onda je došlo do formiranja Balkanskog saveza. Balkanske države, kao što je nekad pokušavao knez Mihajlo, sada na neki način pod Pijemontom Srbije, pokušavaju da se okupljaju u borbi protiv Turske. Tadašnja srpska vlada shvata da nema šta da traži preko Drine i na severu i ima veliki broj sunarodnika u okviru Turske, koju tada zovu bolesnik na Bosporu, i balkanske države stvaraju Balkanski savez. Ujedinjuju se vojnički Srbija i Bugarska, Srbija i Grčka, Srbija i Crna Gora, tome se priključuje Rumunija, a onda sve druge balkanske države opet međusobno stvaraju ugovorne obaveze i 1912. dolazi do Prvog Balkanskog rata, posle čega su Nemačka, a naročito Austro-Ugarska, bile šokirane. Zašto? Jer je Balkanski rat doveo do praktično nestanka turskih teritorija u Evropi. I balkanske države su bez velikih sila išle na podelu tih dotadašnjih turskih teritorija u Evropi. Onda su Austro-Ugari i Nemci zaigrali na dinastičku kartu, jer moramo jednu stvar reći. Tada su, pred Prvi svjetski rat, samo dve evropske države bile republike. Sve ostale su bile monarhije. Samo je Švajcarska konfederacija bila republika i Francuska je bila republika. A među tim evropskim dinastijama, vladarskim kućama, 3/4 vladarskih kuća su bile germanske, odnosno nemačke. Čak i u Velikoj Britaniji, to su Hanoverovci, iako su oni uzeli za sebe ime Windsor. U Rumuniji su to ogranak Hohenzollern. U Grčkoj su to Glixburzi, nemačko-danski. U Bugarskoj su to Koburzi, također nemačka dinastija. Čak u ruskoj dinastiji Romanovih, mnogo nemačke krvi. Jedino u Crnoj Gori i u Srbiji imate nacionalne dinastije. Kako nisu mogli međusobno da se Srbija i Bugarska dogovore oko podele teritorije zbog jednog razloga, što je Austro-Ugarska 28. novembra 1912. godine proglasila nezavisnost Albanije. Na taj način Srbiji je sprečen izlaz na more. Mnoge velike sile nisu dobrim očima gledali na srpski izlaz na more. Zbog toga je Austro-Ugarska okupirala Novopazarski Sandžak,
da ne dođe do zajedničke granice između Srbije i Crne Gore, pa do izlaza na more preko Crne Gore. Italiji nije odgovarao srpski izlazak na more, jer bi jedna slovenska država u usponu izlazila na Jadran. Austro-Ugarskoj nikako nije odgovaralo širenje Srbije i izlazak Srbije na more. Zašto? Zato što Srbija u to vreme postala Pijemont, centar okupljanja i ostalih slovenskih naroda monarhije. Srbija je tad, posle Balkanskih ratova, bila toliko popularna da se tad dobrovoljno u srpsku vojsku javljao i tada mladi Alojzije Stepinac, budući zločinac ustaški. Tada se dobrovoljno u srpsku vojsku javljao jedan Miroslav Krleža, pisac u usponu, na primjer. Eto, tolika je bila popularnost srpske države, srpske dinastije i srpske vojske tog vremena. Međutim, kad Srbija nije mogla da izađe na Jadransko more, tražila je da izlazi prema Solunu. A jedini način komunikacije izlaska prema Solunu bila je Vardar. Pa su predlagali Bugarima da Srbiji pripadne onaj deo teritorija koji je bio zapadno od Vardara, sa desne obale Vardara, a Bugarskoj leva obala Vardara. Bugari nisu hteli to da prihvate, nego su tražili i Ohrid. I napali su odjednom u istom danu, napali su i Srbiju i Grčku i došlo je do drugog Balkanskog rata i to je značilo rasturanje Balkanskog saveza. Eto, prošle i pretprošle godine mi smo obeležavali jubileje velike Kumanovske bitke i velike bitke na Bregalnici. Opet na jedan način koji nije bio odgovarajući. Čak ni naučni skupovi na tu temu nisu bili velikog formata i to je poprilično žalosno. Vidite, taj veliki rat o kom ćemo konačno sad malo govoriti, o njegovim pravim uzrocima, onim spoljnim, se mnogo više i bolje obeležava u jednoj Kanadi nego u Srbiji. Kanada je bila slučajni, da tako kažem, učesnik u tom ratu. To je za nju bio periferan događaj. Nešto kanadskih vojnika je završilo na zapadnom frontu, a jedan deo u neuspeloj ekspediciji na Dardanelima, na Moreuzima, u Turskoj. Svake godine u Kanadi, na dan primirja, 11. novembra, u 11 časova i 11 minuta, sve staje, i vozovi, i autobusi, i fabrike, i čuju se sirene. I svi nose na reveru cvet, u znak dana primirja. Mi smo, evo već drugu godinu zaredom, imali državni praznik dan primirja, jel tako? Na koji način smo ga obeležavali? Jedino se radovalo to što nisu radni dani. Nažalost, ja sam sličan utisak stekao i 15. februara na Sretenji. I ponedeljak nije radio se, jel tako? Zato što je nedelja bila drugi dan velikog praznika, a to su danas najveći srpski praznik. Sretenje Gospodnje i dan primirje 11. novembra. Kako to da kod nas čak ni prosvetni radnici ne znaju značaj i veličinu tih datuma? Kako to da se mi prema tim našim praznicima ne odnosimo sa pijetetom? Znate, nekad su učiteljice, ima tu starijih ljudi kao što sam i ja, od početka školske godine za 29. novembar spremali akademije. U svakoj školi u Jugoslaviji. Na koji način mi proslavljamo naše najznačajnije praznike? Ali ostavimo to. Znači, u tom ratu mi i Grci smo potukli Bugare, organizovan je Bukureštanski kongres ili mirovni ugovor i na tom mirovnom ugovoru mi smo dobili teritorijalno proširenje. To teritorijalno proširenje bilo je poslije toliko vekova Kosovo i Metohija. Raška oblast, ili kako mi kažemo Sandžak, a za Kosovo i Metohiju kažemo Kosmet. Ja vam postavljam jedno pitanje. Prevedite na koji god jezik sveta hoćete Kosmet. Šta ćete dobiti? Opet Kosmet. Da li on nekom u Kini ili u Izraelu nešto znači? Ne znači. A kad prevedete na bilo koji od tih jezika sveta Stara Srbija, da li im to nešto znači? Sigurno znači. Ja zato stalno apelujem i pitam, a zašto mi to zovemo Kosmet, a zašto ne zovemo Starom Srbijom? Zašto zovemo Sandžak, a ne zovemo Starom Srbijom? I na kraju krajeva, evo sad ću reći još možda nešto bogohulno. Samo na onom prostoru koji je posle Balkanskih ratova, Bukureštanskim mirovnim ugovorom, pripao Kraljevini Srbiji, danas imate Makedoniju, makedonski jezik, makedonski narod, makedonsku naciju. Taj slučaj nije u Bugarskoj,
Taj slučaj nije u Grčkoj, iako su Grčci dobili 26.000 kilometara kvadratnih teritorija, Makedonija mi 19.000 kvadratnih kilometara teritorije. Kako to da u Janjinskom vilajetu danas ima 20.000 Turaka, a Janjinski vilajet je proporcionalno i procentualno imao više Albanaca, muslimana i Turaka od Prištinskog vilajeta? Šta se to dogodilo da su na tom prostoru Grci stvorili Grčku, a mi Srbi nismo stvorili Srbiju? Odgovor je u Prvom svjetskom ratu. Zato što su na pojavu albanskog nacionalizma i Prizrenske lige Grci odgovorili grčkim nacionalizmom. Na pojavu albanske države odgovorili su grčkom državom, a mi čime smo odgovorili? Jugoslavijom i jugoslovenstvom. Zato sam ja na početku rekao, najveće vojničke pobjede u istoriji, najveća stradanja u istoriji, ali najverovatnije izgubljene političke bitke i promašaje u istoriji. Eto vidite, sad konačno krećemo, pokušat ću biti malo brži, sa tim uzrocima Prvog svjetskog rata. Austro-Ugarska je znači vidjela, Srbija je ojačala, za trećinu je uvećala 40% skoro stanovništvo, za nekih 50% uvećala državnu teritoriju, postala popularna među ostalim slovenskim narodima. Rusija, glavna saveznica ponovo, jer Rusija posle izgubljenog rata protiv Japana 905 i revolucije 905. ponovo snaži. Ima brz tempo razvoja, stopa rasta 12 do 15%. Na vlasti je veliki reformator, knez Stolipin. Danas ga Rusi računaju posle Aleksandra Nevskog za drugu istorijsku ličnost svih vremena. Nažalost, pred Prvi svjetski rat ubijen u atentatu. Taj Stolipin je tad rekao, dajte ovoj zemlji 20 godina mira i nećete je prepoznati. Ja sad kad povlačim jednu drugu paralelu, vidim da jedan drugi Rus obezbeđuje 2 decenije mira toj Rusiji i ta zemlja je ponovo snaženja. I pogledajte ovu histeriju ovih dana antirusku u evropskim i svjetskim okvirima. Pazite, u Nemačkoj, nažalost, su ubijeni izraelski sportisti. Niko Nemačkoj saveznoj republici za to nije zamerio. Pogledajte ovu atmosferu pred olimpijske igre u Sočiju. Na što su izgledala ta atmosfera? I još uvek kako izgleda ta atmosfera. Znači, taj moćan zaštitnik na neki način je plašio Austro-Ugarsku. Pogotovo što je Austro-Ugarska znala da je Rusija u ono vreme zainteresovana za izlaz iz Crnog mora i za Bospor i Dardanele, a da Turska polako nestaje kao velika sila. Oni su vrlo dobro znali da će pravoslavni balkanski narodi biti itekako važna pomoć Rusiji da bi Rusija ostvarila te ciljeve. Zbog toga oni pokušavaju da bace kost razdora, ne samo između Bugara i Srba, nego između slovenskih balkanskih naroda i neslovenskih balkanskih naroda. Počinju da igraju na kartu Grka i Rumuna, ignorišući Srbe. Tako da, na primjer, Velika Britanija u ono vreme jako pomaže Grčku, jako pomaže naročito Francuska Rumuniju, a mi za sebe u ono vreme imamo Rusiju. Sad, obično literatura kaže, ja sam poneo 2 knjige ovdje da vidite. Ovu prvu, Uzroci Prvog svjetskog rata, Anika Monbauer, nedavno smo je promovisali u decembru u Lazarevcu čim je izašla iz štampe. Tu je ona sabrala te teorije historiografskih škola o uzrocima Prvog svjetskog rata. A ova druga knjiga je izašla pre 10 dana u Beogradu, objavila je Srpska književna zadruga. Njenu ćemo promociju imati 28. februara u Lazarevačkoj biblioteci. To je knjiga moje koleginice Mire Radojević i Ljubodraga Dimića, akademika, Srbija u Velikom ratu, 1914-1918. Pojavljuju se kod nas knjige na tu temu, ali to nisu državni projekti. U ovoj knjizi Anike Monbauer samo jedan Srbin je citiran u čitavoj knjizi. To je Vladimir Dedijer, službeni Titov biograf. Zato što je samo njegova knjiga, Sarajevo 1914. prevedena na neki od svjetskih jezika. Sve druge knjige koje su se kod nas pojavile na tu temu nisu prevedene na svjetske jezike. Znate, mi prevodimo latinoameričke serije, mi prevodimo turske serije,
mi smo pre 15-20 godina prevodili Kasandru i tako dalje, šta god hoćete. Ali mi neka ključna dokumenta, ključne knjige koje se odnose na našu nacionalnu istoriju, još uvek nismo preveli na srpski jezik. Zato što je nama ono nacionalno u drugom planu. Zato što smo mi narod, kroz čitav 20. vek, pa i početkom 21. veka, nemamo svoj identitet. Zato što kod nas mladi ljudi nisu toliko ponosni što su Srbi. Zato što veliki broj njih kad se dokopa jednog fakulteta ili od srednje škole gleda kako da ode iz Srbije. I onda trebamo postaviti pitanje, a zašto je to tako? Zašto smo izgubili identitet kada smo u vreme ovih događanja u Velikom ratu imali neverovatan identitet? Bili smo neverovatne patriote. I ja sada pozivam da opet budemo patriote. Ne trebamo biti šovinisti, ne moramo biti rasisti, ne moramo biti nacionalisti u nekom negativnom smislu, ali moramo da volimo svoje. Moramo da vrednujemo svoje. Moramo da cenimo svoje. Ako mi nećemo naše da cenimo, pa ko će da ceni? Pa kad drugi vide da mi naše ne cenimo, a kad vide da ne radimo, kad vide da prljamo, kad vide kakvom stanju kese na sve strane, pa šta će doći stranac i kakav zaključak će izvesti? Izvešće zaključak da Srbin ne voli svoju zemlju. Da Srbin nije patriot. Patriotizam je ne krasti. Patriotizam je raditi. Patriotizam je ne bacati smeće. Patriotizam je ne vršiti nasilje. Patriotizam je ispunjavati patriotske obaveze i dužnosti. Patriotizam je učiti. Patriotizam je usavršavati se. Kako se brani to srpstvo danas? Najbolji način odbrane je znanje, sposobnost i lepota. Ne busanjem u grudi, u prsa, ne u skafansku muziku i lumpovanje, znate, nego obrazovanjem, kulturom, naukom. Ova je prilika, 100 godina od jubileja Prvog svjetskog rata, 100 godina od jubileja Kolubarske bitke na našim prostorima, da se mi pokažemo u najboljem svetu. Vidite, Nemci, njih je historiografska nauka u najvećem broju slučaja označila kao najveće krivce za izbijanje Prvog svjetskog rata. Oni su ušli u taj rat početkom avgusta 1918. godine. 2. avgusta objavili rat Rusiji. Rusija njima. 4. je Britanija objavila rat Nemačkoj. I to je kao domino nastupilo. 28. Austro-Ugarska objavila rat Srbiji običnom poštom. Običnom poštom poslali depešu, telegramsku. Objavi rat. I krenula je domino reakcija. Nemci su već 6. avgusta objavili u 20 tomova dokumenta kojima su se pravdali da oni nisu izazvali rat. A profesor Vasilije Krestić, 32 godine, ima status akademika u Srbiji. Kada je gostovao letos, rekao je, mi smo u Akademiji nauka pripremili 8 tomova izvorne građe na temu Prvog svjetskog rata, ali država nema para da to objavi. Čujem ovih dana, bit će objavljeno. Znači, posle 100 godina, Nemci su 6. avgusta 1914. godine objavili 20 tomova izvorne građe. Normalno, oni su selektirali tu građu koja treba njih da opravda. Normalno, oni su tim izvorima pokušali da optuže Rusiju i Francusku i Srbiju za početak rata. Sad mi svi zajedno treba da postavimo pitanje da li bi velike sile ili velike države zaratile međusobno, pa čak i Amerika sa pola od njih zbog jedne Srbije. Ne. Nego su bili drugi interesi u pitanju. Planetarni interes. Vidite kako je to išlo. Kada je Austro-Ugarska donela odluku da napadne Srbiju, ona je imala već reč Nemačke da će Nemačka podržati ako se Rusija umeša. Imala je blanko kartu. 1912. godine
ovde to dokumentuje Annika Mombauer, Franz Fischer, nemački istoričar, kaže 1961. godine u svojoj prvoj knjizi Nemačka je kriva za izbijanje Prvog svjetskog rata. Njemu su zbog toga oduzeli sredstva, Šreder oduzeo sredstva da drži predavanja u Americi i u Kanadi. Njemu su drugi nemački istoričari odbijali na skupu istoričara da pruže ruku, smatrajući ga za izdajnika. Zato što je dokumentima dokumentao da je Nemačka odlučila još 1912. godine da krene u rat. Tada je održan sastanak nemačkog agresivnog kajzera Wilhelma Hohenzollerna i njegovih vojnih komandanata. I car i vojni komandanti su tražili da se krene u rat pre nego što drugi budu spremni za rat, naročito Rusija. A onda je admiral Tirpitz tražio još najmanje 1,5 dana do 2 godine predaha, vremena dok ne sagradi mornaricu. Zato što je Tirpitz znao da je Britanija još uvijek jača na moru, a bez dominacije na moru da je taj rat nemoguće dobiti. Zašto? Zato što je Britanija u to vreme još uvijek najjača sila sveta. Do Prvog svjetskog rata Velika Britanija je najjača sila sveta. Zato što iza nje stoji ogroman demografski potencijal njenih kolonija od Indije pa preko Dominiona, Australije, Novog Zelanda, Kanade, razumete i tako dalje, i stoji ogromno tržište i ogromni sirovinski potencijal. Vidite dalje, ti vojni savezi između tih velikih sila stvaraju se još od kraja 70. godina. Centralne sile, Nemačka i Austro-Ugarska, se vojnički vežu 1879. Pa onda Italija uskače 1882. 1889. i 92. vežu se Francuska i Rusija, pa Francuska i Engleska u vojni savez obavezujući. A onda 1907. i Rusija i Velika Britanija, što niko nije očekivao. Kako to da 1907. godine vojni savez odbrambeni sklapaju Rusija i Velika Britanija, kada su tradicionalno kroz dugi period pre toga bili uglavnom na suprotstavljenim stranama, jer Britanija je strahovala od snaženja Rusije. Britaniji nije odgovaralo da Rusija pređe Kavkaz, da pređe Bospor i Dardanele, da pređe i na treći kontinent. Zato što su jedni i drugi osjećali opasnost Nemačke. Drugo, moj kolega mlađi Miloš Ković, dovodio sam ga ovdje u decembru, nekoliko navrata ranije, misli da je Austro-Ugarska najveći krivac za Prvi svjetski rat. Zbog svih onih stvari koje sam malo pre ispričao. Htela je dominaciju na Balkanu, htela je da se spasava, da opstane kao više nacionalna država, više verska država, da Habsburgovci ostanu carevi nad velikim prostorom od preko 600.000 km2 i tako dalje, a vreme im nije išlo u prilog. Propustili su prilike pre toga. Rusija i Nemačka su sprečili Austro-Ugarsku da objavi rat Srbiji 1908. u vreme aneksione krize. Prvenstveno Rusija, a donekle i Nemačka, zato što je računala da još nije vreme za rat, sprečili su Austro-Ugarsku da napadne Srbiju 1912. i 1913. Ali, posle Sarajevskog atentata, Nemci su navijali i čak nabacivali Austro-Ugarskoj: ovo je zgodna prilika, ovu priliku ne treba propustiti. I doveli smo do toga da je Sarajevski atentat postao povod za Prvi svjetski rat. Za one ljude koji ne razlikuju uzrok i povod, Srbija je kriva za rat. Povod je banalna stvar. Povod je samo izgovor. A uzrok je nešto duboko, nešto strateško, nešto što je proces. To duboko i to strateško i to što je proces Srbija nije imala. I Srbija zato nije bila odgovorna. Kako je tekla ta dinamika? Ubijen je Ferdinand. Ko je Ferdinand? Ferdinand je samo jedan po redu od žrtava te dinastije tih posljednjih decenija. Na primjer, vi ste čuli za dvorac Majerlin. Tada je jedinac sin Franje Josipa, vladara koji je najduže vladao u evropskoj istoriji.
postao je car sa 18 godina 1848. Umro je kao car 1916. 68 godina bio car Austrije. Vidite, 68 godina je bio car Austrije. Njegov sin, jedinac, ubio se, nisu mu davali vezu s onom češkom glumicom u dvorcu Mayerling. Danas sve više ima indicija da se teško može dokazati samo ubistvo i ubistvo, nego moguće da je u pitanju ubistvo. Njegova žena prelepa, Elizabeta Erzsébet, što kažu Mađari, Bavarska, rođena u Minhenu, u onom dvorcu Nymphenburg, iz Bavarske dinastije, ubijena je početkom 20. veka u Ženevi, u simbolu mira, u Švajcarskoj. Ubio je jedan talijanski anarhista. Veliki broj gradova i naseljenih mesta u Italiji danas nosi ime tog talijanskog anarhiste koji je ubio caricu Sisi. I niko ne kaže da je taj talijanski anarhista terorista, nego kaže borac za slobodu i ujedinjenje Italije. I redentista. Da pripoji Italiji one nekadašnje prostore koji su joj silom oduzeti. Zamislite koliko smo mi bili ili nepismeni, ili nismo znali, ili smo imali lošu nameru. Kada smo albansku pobunu iz 1981. godine, godinu dana posle Titove smrti, zvali irredentom. I naši novinari, i naši političari, i naša javnost. Irredentizam u osnovnoj svojoj političkoj konotaciji je pozitivna pojava. To je zahtev da se nekad nasilno oduzete teritorije vrate matici zemlje. Pa ako smo mi tu albansku pobunu 81. godine zvali irredentizmom, znači slali smo svetu poruku da Albaniji treba da se vrati teritorije koje su oduzete od matice i Albanci. I mi smo to zvali irredentizmom. Ja sam kipeo u sebi. U to vreme sam završavao otprilike studije, gotovo da nisam mogao naći sagovornika da mu objasnim da je to tako. Vidite, sljedeći krah te porodice je bilo ubistvo cara Maksimilijana, brata rođenog Franje Josipa. Hteo je da bude car u Meksiku. I otišao je u Meksiko, a tamo su ga Zapata i društvo uhvatili, ubili i obesili da visi na opačke. A onda, eto, dogodio se i sarajevski atentat 28. juna, kada je ubijen Franz Ferdinand, nažalost, i njegova žena Sofija Kotek. Kažu trudna. Nije bila trudna. Eno vidite u Gatalicom romanu, da nije bila trudna. Ona je žena već bila 40. godina, tad u to vreme, znate, i nije bila trudna u toj situaciji, ali nema izgovora zato što je ubijena i ona. Franz Ferdinand, kao prestolonaslednik, nije bio omiljen u Austriji. Iz više razloga. Prvo, kažu, bio je neprijatan kao čovjek. Drugo, car Franje Josip je bio anahron već. Znači, tad u to vreme premašio 80 godina i nije prihvatao ono što se zove novotarije. Franz Ferdinand je bio moderniji. On je shvatao da Sloveni čine 43% stanovništva države i zalagao se da i Sloveni u toj državi, naročito oni katolički, dobiju svoju posebnost kao i Mađari. To zbog toga nikako nije odgovaralo Mađarima, jer Mađari su imali svoj deo države koji su zvali Ugarskom. U tom delu države Ugarske oni su činili 40% stanovništva, a većinu su opet imali Sloveni. Znači, mnogi krugovi u Austro-Ugarskoj su, ne sa radošću, ali jedva su dočekali da je nestalo omraženog Franca Ferdinanda. Uostalom, posle njega prestolonaslednik postaje njegov brat, posljednji austro-ugarski car Karlo. Ali odmah posle atentata dolazi do strahovitog pogroma Srba. Gde najviše? Najviše u Bosni i Hercegovini, u delovima Hrvatske i u delovima Srema. Do pravog pogroma Srba. Austro-Ugarska je računala na tu varijantu. Vidite, sad smo se dotakli sarajevskog atentata, ali moramo reći jednu stvar važnu. A ta važna stvar je sljedeća. Zamislite, isti dan kad se dogodio sarajevski atentat, uhapšeni su na planini Majevici, a to je 200 km od Sarajeva, 250 km od Sarajeva, braća Kerovići u selu Tobut, u Božjoj Zabiti.
U ono vreme nemate helikoptere, u ono vreme nemate mobilne telefone, nemate, razumete, onu tehniku koju imate danas. Kako su oni mogli biti uhapšeni na 250 km u zabiti od Sarajeva, ako austro-ugarski policijski organi unapred nisu već imali splanirano to hapšenje? Današnje istraživanja pokazuju da je austro-ugarska policija znala da se priprema atentat. Kako objasniti to da dolazi Franz Ferdinand na najveći srpski nacionalni praznik do tada Vidovdan na vojne manevre na srpskoj granici? Neki su to uporedili, jedan britanski istoričar, to je otprilike tako kao kad bi prestolonaslednik britanski došao na dan Svetog Patrika u Irsku. Razumete? I to u generalskoj vojničkoj uniformi. Doduše, on je bio u mađarskoj uniformi, tako da ljudi. Znate? E sad, postavlja se pitanje, taj Gavrilo Princip i ta mlada Bosna, da li je on terorista ili nije, da li je Srbija organizovala ili nije. Danas se zna i odmah se tad već znalo da Srbija nije organizovala atentat. Dalje, Pašić je imao dve velike konferencije za štampu, jednu u oktobru 1913. i jednu u maju 1914. Znači, mjesec dana pred sam atentat, gde je vapio za višedecenijski mirom koji je potreban Srbiji. Jer Srbija istrošena, stradala, izginula u dva Balkanska rata, dobila je teritorije koje je trebalo na neki način posrbiti, koje su pružale otpor. Cvijić je govorio, treba će nam od 30 do 50 godina da posrbimo nove teritorije. Nismo imali ni 30 ni 50 godina, nismo imali ni godinu dana, izbio je Prvi svjetski rat. A onda smo se odrekli nacionalne države, odrekli smo se nacionalnog identiteta, odrekli smo se nacionalne tradicije, odrekli smo se nacionalne istorije, odrekli smo se nacionalne kulture, odrekli se svog imena i prezimena i ušli u avanturu. Ko je kriv za tu avanturu? Nema pojedinca. Zašto nema pojedinca? Koliko god bilo otpora na početku vreme Niške deklaracije, to ideje o stvaranju zajedničke države, toliko ona katastrofa 1915. u jesen i ona katastrofa povlačenja i stradanja preko Albanije doveli su mnoge srpske intelektualne glave u stanje depresije, jer su se i sami povlačili na tom užasnom putu. Eno, Branislav Nušić, čitali ste možda neki 1915. kao jedan od najznačajnijih srpskih pisaca, intelektualaca koji je upravo izgubio sina u ratu i tako dalje, povlači se čitavim tim putem. I njima kao perspektiva odjednom pojavljuje se neka zajednička južnoslovenska država. Još jednu stvar da kažemo. Tadašnje velike sile evropske, od Rusije, preko Francuske, Britanije, Italije, ni jedna nije bila za stvaranje južnoslovenske države. A mnoge od njih, skoro sve su bile sklone da za svoje napore ratne, ogromne, Srbija na neki način mora biti nagrađena i nadoknađena. A ti ratni napori su bili izuzetni. Pogledajte, Srbija nije imala ugovor sa Antantom, a žrtvovala se. Srbija je odbila separatni mir sa Austro-Ugarskom, kasnije i sa Nemačkom, da ostane u saveznik. Srbija je proporcionalno i procentualno imala najveće žrtve u Prvom svjetskom ratu. Da ih sad ponovo ne spomenjem. Od 767.000 mobilisanih vojnika u Prvom svjetskom ratu preživjelo nešto preko 130.000. 130.000. 52,6% biološki i radno sposobne muške populacije je nestalo. Bilo je sela gde je više od pola porodica ugašeno. Da ne pričamo o okupaciji, o materijalnim gubicima, o eksploataciji, o izvlačenju rudnog blaga, razumete, o uništenju železnice i tako dalje prilikom povlačenja. Razumete? I zbog toga su evropski saveznici mislili i razmišljali o tome. Ali istovremeno tokom rata oni su ucenjivali Srbiju. Ucenjivali su je tako
što su, da bi uvlačili druge države u rat na svojoj strani, tražile kompenzacije srpske teritorije. Vidite, te velike pobjede 914. godine su imale veliki međunarodni odjek. Zašto? Kad je Srbija isterala Austro-Ugarsku sa svoje teritorije, to je definitivno opredelilo Italiju da uđe u rat na stranu Antante. Italija velika sila. Italija bila članica sa Nemačkom i Austro-Ugarskog centralnih sila, a ušla u rat na stranu Antante. Bugarska odlaže ulazak u rat 914. Rumunija se opredeljuje da uđe u rat na stranu Antante. Jedina koja je ušla u rat na strani centralnih sila tada, 914. bila je u kasnu jesen Turska. Ali to se dogodilo pre one srpske briljantne pobjede u decembru. A zašto je on ipak postao svetski? Zbog onoga što se dogodilo na Balkanu. Kad smo rekli da je pokrenuta domina, najpre da se zadržimo na jednoj državi, to je Rusija. Kad je Austro-Ugarska odlučila da zarati sa Srbijom, pokušala je stvoriti privid da ona to ne želi. Pa je, na primjer, u tom mesecu julu načelnik generalštaba srpske vojske Radomir Putnik otišao na lečenje u jednu banju na današnjoj tromeđi Mađarske, Austrije i Slovenije. Gatalica je pogrešno napisao u Karzbadu, Karlovy Vary, a nisu to Karlovy Vary. Drugo, da bi prikrili namere o početku rata, nemački car, koji je bio najratoborniji, Wilhelm Hohenzollern, otišao na krstarenje po Severnom moru. U Srbiji vodila se žestoka predizborna kampanja, žešća nego sad. Radikali i samostalni radikali. Kada je Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji, taj ultimatum je primio tadašnji ministar financija Lazar Paču, jer je Pašić bio u Nišu, držao tamo predizborni miting, znači učestvovao u predizbornoj kampanji. Da je on znao da će biti rat, pa ne bi išao u predizbornu kampanju, razumete, u Nišu. Dalje, Austro-Ugarska je uputila ultimatum koji je bio za neprihvatanje. Nijedna suverena država nije mogla prihvatiti da istražni organi druge države istražuju na njenoj teritoriji. Tu je gotova nezavisnost jedne zemlje. To su priznali svi. To su i Nemci naknadno priznali i rekli da je Srbija dala najbolji mogući odgovor i da Srbija nije mogla prihvatiti sve odredbe ultimatuma. Srbija je prihvatila da pohapsi ljude u koje je upereno prstom. Srbija je prihvatila da da izjave izvinjenja, obavezala se da neće vršiti propagandu protiv Austro-Ugarske, razumete? Da pojača graničnu kontrolu, prelazak granice i tako dalje i niz drugih stvari. Ali Srbija nije prihvatila da Austro-Ugarski istražni organi dođu na njenu teritoriju. Jer bi ti Austro-Ugarski istražni organi mogli da istražuju sve. I mobilizacijske planove, znači, i da ne nabrajamo što šta. E sad, odmah prvih dana krize ruski car je dao nedvosmislenu izjavu da šta god da se dogodi, Rusija će stati iza Srbije. Tekst ultimatuma je pisao Aleksandar von Musulin, Srbin poreklom. Od 700 generala Austro-Ugarske vojske, 57 su bili Srbi ili Srbi poreklom u to vreme. Dalje, Austro-Ugarski poslanik u Beogradu je skakao od radosti, po izjavi svedoka, kada je pročitao tekst ultimatuma, jer je znao da ga Srbija neće prihvatiti. Skakao je od radosti, znači čekao je rat. Dalje, pre nego što je stigao rok, onaj 48 sati odgovora na ultimatum, baron von Gize je spakovao svoje stvari i pre isteka tog roka prešao u Zemun. Znači, pre isteka 48 sati, pre protumačenog odgovora Srbije. Kakvi su to zaključci? Zaključci su da kreće rat. 28. jula, rekli smo, običnom poštom Srbije je objavljen rat i krenulo je domina. 28. jula, taj isti dan, već su bila puškaranja preko Save, snajperska vatra. 29. već Austro-Ugarski monitori bombarduju Beogradsku varoš, Šabac, Smederevo,
sa Dunava i Save. Ali Austro-Ugarska napravila jednu strašnu grešku. U napad na Srbiju je krenula tek 12. augusta i to sa pogrešne strane. Na drugoj strani, kad je Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji, Rusija je dala nalog, ruska vrhovna komanda, veliki knez, on je vrhovni komandant, carev brat od strica, da se mobiliše 1.700.000 ljudi. Pazite, 1.700.000 ljudi. U Nemačkoj su jedva to dočekali. Oni su ultimativno poslali ultimatum, znači, Rusiji da prekine mobilizaciju. Kad je Rusija odbila da prekine mobilizaciju, druga objava rata je bila nemačka objava rata Rusiji. Ne Srbiji, kao i Austro-Ugarska, razumete? Nego Rusiji. Pošto je Francuska imala obaveze vojne prema Rusiji, objavila rat Nemačkoj. Velika Britanija čeka. Šta radi Nemačka? Čini katastrofalnu grešku. Upada na teritoriji Luksemburga i Belgije. Belgija izlazi na La Manche. Razumete? Na La Manche. To je predvorje Velike Britanije. Baš briga Britaniju za neku Srbiju. Progutali bi oni to. Ali, neutralna zemlja Belgija, Nemci ulaze preko Belgije i napadaju Francusku. I 4. augusta taj rat postaje svetski rat. Onog momenta kad Velika Britanija objavljuje rat Nemačkoj, taj rat postaje svetski rat, a jedan od najvećih nemačkih generala, Erich von Ludendorff, posle će biti perjanica nacionalsocijalizma, čak u početku iznad Hitlera, daje izjavu nemačkom generalštabu, mi smo rat izgubili. Jer je znao da ulaskom Velike Britanije u rat, ulazi u rat protiv Nemačke, taj ogromni ekonomski potencijal i ljudski potencijal Velike Britanije. U taj rat se krenulo uz muziku, uz pesmu, uz neverovatno raspoloženje. Ako ste gledali dokumentarne snimke iz tog vremena, svi su računali do Božića smo kući sa ordenjima i sa slavom. A onda nastupilo iznenađenje. Počeli da stižu kovčezi, počeli da stižu sakati, a rat se pretvorio u rovovski rat. Počele se odvijati neverovatno velike bitke. Prva velika bitka dogodila se na Balkanu, Cer. To je prva saveznička pobjeda. August 1914. Pa onda bitka na Marni. Pa onda bitke u Galiciji. Pa onda zaustavljanje Rusa kod Mazurskih jezera i kod Tannenberga. I 1915. godine ulaze nove države u rat, ulazi Bugarska, ulazi Italija, ulaze kolonijalni posjedi, britanski, ulazi Rumunija, Grčka zadržava neutralnost sve do 1917. iako je imala ugovor sa Srbijom. 36 država vremenom se uključuje u rat. To je otprilike bilo skoro 3/4 ondašnjeg svetskog stanovništva. I zbog toga je on svetski rat. Ratne operacije se vode najviše u Evropi, manje u Aziji i delimično u Africi, oko borbi za kolonije. Ali sve najvažnije bitke se odigravaju u Evropi. A onda velika prekretnica tog rata je ispadanje Srbije iz rata krajem 15. početkom 1916. ali se formira Solunski front. Druga velika prekretnica je ispadanje Rusije iz rata. Revolucija februarska, pa oktobarska. Zanimljivo, čim su boljševici došli na vlast u Rusiji, oni su objavili dokumenta kojima su kompromitovali cara, carsku porodicu, rusku vojsku, rusku vrhovnu komandu, jer im je bilo u interesu da ocrne sve ono što je prethodno i sve što je carsko. U ostalom, oktobarsku revoluciju nisu ni sprovodili Rusi. Oktobarsku revoluciju od 15 članova politbiroa, taj sam vrh politbiroa činila je samo jedna Ruskinja, Aleksandrina Kolontaj. Ostalih 14 članova nisu bili Rusi.
Znači, posle Nemačke, druga država koja je objavila dokumenta vezana za izbijanje Prvog svjetskog rata bila je boljševička Rusija. Onda su to uradili posle rata Englezi, pa tek onda Francuzi, pa onda Amerikanci. Kad je Rusija ispala iz rata, činilo se da će centralne sile, Nemačka, Austro-Ugarska, dobiti rat. A onda 1917. ulaze Sjedinjene Američke Države u rat. Zašto? Vi znate da je u Sjedinjenim Američkim Državama veliki broj njih germanskog porekla. Čak veliki broj njih nemačkog porekla. I Americi nije bilo lako ući u rat. Iscenirali su potapanje broda Luzitanije od strane nemačke podmornice, gde je stradalo civilno stanovništvo, novinari, lekari, turisti i tako dalje. I ova američka javnost se okrenula za rat. Zašto su SAD ušle u rat? Prvo, one su na tom evropskom ratu zarađivale strahovito mnogo. U Evropi je mobilisano, verovali ili ne, na direktan i indirektan način oko 70 miliona ljudi. 70 miliona ljudi. Zamislite koliko su ti ljudi samo hrane trošili svaki dan, koliko municije svaki dan, koliko oružja svaki dan, koliko transportnih sredstava, koliko opreme, koliko čega. Ko je nabavljao sve to, naročito Antanti? Po sporazumu o zajmu i najmu, Amerikanci. Šta bi se dogodilo da Nemačka dobije taj rat? Ko bi vratio te kredite Amerikancima? Nemci, ne bi im padalo na pamet, je li tako? Šta je onda bio razlog ulaska Sjedinjenih Američkih Država u rat? Finansijski. Sjedinjene Američke Države su za vreme Prvog svjetskog rata imale nenormalnu stopu rasta. Neki kažu da je to najmanje 15% godišnje, a neki kažu i više. I na kraju tog rata Sjedinjene Američke Države se pojavljuju kao najjača ekonomska sila sveta, kao najjača politička sila sveta, uskoro i kao najveća vojna sila sveta. Britanija je skinuta sa trona. Rusija je za izvesno vreme stavljena praktično ad acta, građanski rat. Razumete? Ta Amerika je odlučila da nastane Jugoslavija. Ta Amerika je odlučila da se rasturi Austro-Ugarska. Danas se zna i zbog čega. Isto, u dlaku, isto ono što rade danas. Trebaju im krizna područja. Znali su da će raspadom Austro-Ugarske da nastane čitav niz relativno malih država koje će biti u međusobnim teritorijalnim sporovima i da će ti međusobni teritorijalni sporovi uvek biti prilika za izbijanje novih sukoba. Jer oni su na tom sukobu od 914. u Evropi do 918. strahovito zaradili i nametnuli se kao vodeća sila sveta. Zbog toga izlazi američki predsjednik Wilson sa svojim tačkama, 18 tačaka, i zbog toga izlazi sa onim principom da svaki narod ima pravo na samoopredeljenje. Kasnije će boljševici dodati ono do odcepljenja, a kasnije će ti to isti jugoslovenski komunisti to i iskoristiti. Pa će organizovati 90. 91. referendume o odcepljenju od Jugoslavije. Pozivajući se na Wilsonovih 14 tačaka, 4 su bile podtačke. Vidite, kada smo rekli da je Prvi svjetski rat bio velika katastrofa za Evropu, ilustrovat ćemo sad to još nekim podacima. Negde oko 12 miliona mrtvih, preko 20 miliona ranjenih. Evropske države su strahovito ekonomski oslabile. Imali su ogromne ratne napore. Razorene. Francuska dobrim delom razorena, velika država. Sever Italije razorena, velika država. Ali zanimljivo, na nemačkoj teritoriji se nije ratovalo u Prvom svjetskom ratu. Nemačka u Prvom svjetskom ratu nije vojnički poražena. Pa kako to da je zatražila primirje? Tako što je ostala bez saveznika, tako što je bila ekonomski iscrpljena
i tako što je u Nemačkoj izbila revolucija, po ugledu na revoluciju u Rusiji, i zatražili su primirje. Zašto je ostala bez saveznika? Solunski front. Probojem Solunskog fronta, to je prvi probijeni veliki front u Prvom svjetskom ratu, 1918. godine, iz rata automatski ispadaju Bugarska, Turska i Austro-Ugarska. I Nemačka ostaje sama. Zato je uloga proboja Solunskog fronta izuzetna uloga. Zato je posle vojničke Kolubarske bitke proboj Solunskog fronta najviše omogućen ulogom srpske vojske u proboju Solunskog fronta. Za nas nacionalni ponos i div. Ali nam to Nemci nikad zaboraviti neće. Iako izgleda, ponekad izgleda da hoće. Neće. Jeste vidjeli tamo negde u decembru, u novembru, u štampi one slike kad Hitler zagleda tablu koju su mu doneli iz Sarajeva sa imenom Gavrila Principa. I njegovu izjavu da je to doživeo kao najdragoceniji ratni trofej. Ja se bojim da smo mi i dan danas na tom putu prema Srednjem i Bliskom istoku. Zar nisu Nemci imali odluku njihovog parlamenta da nikad više neće ratovati izvan svojih granica? Ko nam je leteo nad glavama 1999. godine? Ponovo nemački piloti i nemački avioni. Jesu leteli ruski? Nisu. Razumete? Gledajte ovu reviziju uzroka Prvog svjetskog rata. Najžešći zahtjevi za reviziju ponovo idu iz Nemačke. Ja razumem što su oni išli između dva svjetska rata. Jer Nemačka znači nije vojnički poražena, nije uništena, a nametnut je ponižavajući mirovni ugovor, Versajski mirovni ugovor, gde su sveli vojsku na 100.000 ljudi, nisu smjeli proizvoditi avijaciju, ofenzivno oružje, teške brodove, oduzeta Rajnska oblast, oduzeta Alzas i Lorena, Sarska oblast, razumete, i tako dalje. Izgubili su otprilike nekih 20% predratne teritorije i nekih 18% stanovništva u odnosu pred rat, plus one velike žrtve u samom ratu. Dalje, pojava Hitlera danas se tom revizijom objašnjava ponižavajući mirovnim ugovorom. I ispade Gavrilo Princip i Srbi krivi za pojavu Hitlera. U toku je još jedna revizija. Revizija Drugog svjetskog rata. Ispade da su oni što su došli sa žvakaćim gumama 1944. godine slomili kičmu nacizma. U vreme kada se zapadni saveznici iskrcavaju u Normandiji, Nemci u čitavoj Evropi, tom delu zapadne Evrope, imaju 53 divizije. I 302 na istočnom frontu. I to kako? Pa Hitler povlači 2 divizije i u Ardenima umalo da baci nazad u more, nego im je nestalo goriva, je li tako, Britance i Amerikance. Ko je slomio kičmu nacizma? Rusi. Ne Crvena armija, što kažemo, Rusi. Jer oni koji nisu bili Rusi, od ovih što u Ukrajini prave sad ova čuda što prave, pa preko Tatara, preko Čerkeza i tako dalje, svi su baltičkih naroda, naročito, Estonaca, Litvanaca, Letonaca, svi su stali na stranu Hitlera, Finci. Učestvuju u blokadi Leningrada, razumete, u ratu protiv Sovjetskog saveza. Rusi. Rusi su slomili kičmu nacizma. Preko 80% vojničke snage Trećeg Nemačkog rajha uništili su Rusi. I pojavila se knjiga kod nas, Službeni glasnik objavio, protiv koga smo i zbog čega vojevali. Natalije Naročnicke. Trebate to pročitati. Ako Natalija Naročnicka bude dolazila u Srbiju proletos, ima nekih najava, gledat ću da je u svakom slučaju dovedemo Lazarevac. Znači, ima danas teoretičara koji kaže ovako: zbog revizije uzroka Prvog svjetskog rata, dovoljan dokaz da smo na tragu pokušaja stvaranja Četvrtog rajha.
da smo na tragu pokušaja obnavljanja crno-žute monarhije. Rasturanje Jugoslavije, rasturanje Čehoslovačke nije ništa drugo nego revanšizam država koje su poražene u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Ja lično mislim da je to tačno i da je to istina. Zato lično mislim da mi moramo, naročito struka, naročito nauka i naročito odgovorni ljudi u našoj državi, da se ponovo pozabave problematikom uzroka Prvog svjetskog rata. Da bi u svesti naših ljudi doveli ponovo do obnavljanja nacionalnog identiteta, do obnavljanja patriotizma, do ponovnog vraćanja imena i prezimena. Zato ovi dani koji predstoje sad ispred nas, pa i godine, to osuđujemo se, su opet jednako važne. Mi smo zamislili ovo večeras kao jedan pokušaj da organizujemo u Rudovcima nešto, da vidimo na kakav će odziv kod ljudi naići, pa ukoliko taj odziv bude povoljan, najvjerovatnije ćemo nastaviti. Sljedeća već tema bi mogla da bude Kolubarska bitka, znači nešto konkretno i nešto opipljivo, nešto što se naročito nas koji živimo na ovim prostorima sad direktno tiče. A onda jedna od tema bi mogla biti i tema Srbija u Velikom ratu ili u Prvom svjetskom ratu između srpstva i jugoslovenstva. To je također tema koja zaslužuje da se o njoj porazgovara. Ja nisam mogao, ne znam koliko je vremena proteklo, Milice, sad. Sat i po, skoro 2 školska časa i ne bi smjeli nikako da to pređemo. Dobro, počeli smo s 10 minuta zakašnjenja. Jeste malo veliki prostor, jeste malo ja poderem grlo. Jeste da sam morao ponekad malo stručnije nastupiti, ali se nadam da vas nisam zamarao faktografski. Sa mnogo imena, sa mnogo datuma, sa mnogo podataka. Jedino da služe kao ilustracija. Mi imamo izuzetno vrsne istoričare. Neki od njih su gostovali i gostovaće u Lazarevcu. Dokaz tome je ovaj naučni skup koji će se održati ove godine u Beogradu. Ako bude sreće, bit će ga i u Lazarevcu u decembru na temu Kolubarske bitke. Ali treba da dobijem bar minimalnu podršku Kolubare i opštine. Da to tako i bude. Da objavimo Živka Pavlovića, on bi zasluživao jednu temu, jedan dan, jednu noć razgovora o Živku Pavloviću, najpismenijem srpskom oficiru, srpskom akademiku između 2 svjetska rata, putnikovom pomoćniku i u vreme kada je putnik bio bolestan i nemoćan, glavnom operativnom oficiru, rodom tu od Smederevske Palanke, nekadašnjem načelniku Vojne akademije, nekadašnjem predavaču teorije taktike i nekadašnjem adjutantu prestolonaslednika Aleksandra. Znači, jako mnogo tema bi mogli na ove teme da odavde izvučemo. Pojavit će se i druge knjige. Evo, juče je promovisana srpska vojska u Prvom svjetskom ratu. Jeste malo publicistička, ali istoričari je dobro procenjuju. Sa oko 250 fotografija, na primjer, znate, ilustrovana. To je možda za prosječnog čovjeka prihvatljivije od ovih uskostručnih, da tako kažemo, knjiga. U najavi su i nove knjige da se pojave. Ja vas molim da ispratite. RTS najavljuje jedan serijal dokumentarni na temu Prvog svjetskog rata. Vidite, do sad je 1,5 film snimljen na temu Prvog svjetskog rata i 7 do 900 partizanskih. Recimo, a samo Kolubarska bitka višestruko nadmašuje kompletan antifašizam u Drugom svjetskom ratu. I partizanski i četnički. Eto, naša država sada, kad postojimo kao nezavisna Srbija, nije se pobrinula da dobijemo dostojan film, recimo na temu Kolubarske bitke ili na temu Solunskog fronta proboja, pa svaka ona Nušićeva crtica iz 1915. može biti jedan scenarij za jedan film. Ja vas pozivam, imamo u biblioteci, ne znam da li sam Branki, možda sam i doneo sad, Nušićevu 1915. Doneli smo 300 novih knjiga. Dođite ovde u biblioteku, članite se u biblioteku, donosit ćemo onda još više knjiga, povećat ćemo onda broj radnih dana biblioteke, sad radi samo utorkom i četvrtkom.
Branka će uskoro na opravdano odsustvo, dvogodišnje, ali jednu drugu sjajnu devojku ćemo ovde 2 godine dovesti umjesto nje. Ja sam bio razredni starešina i tako dalje. Branka ovde, ona sjajno radi, ona je entuzijasta i njena jedina žalba jeste pohvala ono što iz jednog prostora ušla u drugi prostor, onaj bi se trebao renovirati. Tamo ja sam zahvalan mjesnoj zajednici Kolubari što ne plaćamo ni struju, ne plaćamo ni zakup i tako dalje, a imamo ogranak biblioteke. Ali uz vašu pomoć, uz vašu volju možemo razviti taj ogranak biblioteke. Izgleda da će u rekonstrukciju onaj stari, znate, prostor, on je malo i veći i tako dalje, da obogatimo sadržaje. Ova sala, možemo ovdje dovesti i književne promocije, možemo dovesti i istoričare, možemo dovesti i publiciste. Uslov da bi ih dovodili jeste da dođe. Da imamo kome da govorimo. Jer verujte, našem narodu treba govoriti. Naš narod treba edukovati. Edukuje CNN, razumete, i ko zna šta sa strane, imamo mi ljude, veoma kompetentne ljude, koji nas mogu na odgovarajući pravi način edukovati. Evo, skup u Sarajevu je propao. Veliki skup u Sarajevu je propao, kongres tih historičara, revizionista. Neki od njih sad kume i mole da ih prime u Beogradu. Međutim, ne može, program je već objavljen u Beogradu. Kongres historičara će se održati na ovu temu u Beogradu. Znate, Beograd u perspektivi, u budućnosti, mora biti prestolnica ovog dela Evrope. U onom smislu da ima najbolji geostrategijski položaj u tom delu Evrope. U Evropi posle Carigrada, posle Istanbula, ima ubedljivo najbolji geostrategijski položaj. Atina je duplo, 2,5 puta veći grad. Ali Beograd je danas, za današnje vreme, važnija raskrsnica, važniji geostrategijski položaj i može biti važniji grad. Bukureš jeste mali Pariz, ali Beograd ima tu veliku prednost. Dobro, ja vam zahvaljujem. Evo, može pitanje, izvolite. Kažite. Hvala prvo na predavanju Škinove, nego mi interesuje, sad, momentalno, da li vi smatrate, slušala sam vas svaku reč, malo pre ste rekli, sad kad smo slobodni i nezavisni, da li se vi toga držite? Da li je Srbija i dalje okupirana već skrati? Da li smo mi pod okupacijom? Ja smatram da jest. Ne, sad ću, izvinjam se, evo, znam u kom pravcu naslučujem, ja ću pokušati izbeći političke odgovore, ali ću to tretirati ovako. Mi smo odvajanjem Crne Gore na onom njihovom referendumu dobili šansu da ponovo u istoriji budemo, bar normativno, po imenu i prezimenu država, Republika Srbija. Znači, mi smo dobili priliku i šansu. Hoćemo li tu priliku i šansu iskoristiti, ne zavisi samo od nas, zavisi opet i od onih mnogo jakih, mnogo moćnih. Ali isto tako, politika na neki način nije ono kako se kod nas posmatra i gleda na nju onim očima. Ona je veština mogućeg, pa čak i umetnost mogućeg. Da li se kod nas pravi ljudi sad u politici nalaze na pravim mjestima, to je drugo pitanje. Ali, bez obzira na njih, svako od nas malih ljudi u svom poslu, u svojoj delu odgovornosti, može da učini čitav niz malih koraka koji ovom narodu i ovoj državi može ići na dobro. I zato vas pozivam da ne čekamo neke povoljne ili povoljnije prilike, istorijske, političke i tako dalje, pa da nešto konkretno uradimo. Nama danas niko ne brani da mi snimamo film o Prvom svjetskom ratu. Danas nam niko ne brani da objavljamo knjige o Prvom svjetskom ratu. Evo ga dokaz. Znate. I dobro je kad to rade kompetentni ljudi. Evo ovdje stavljene neke plakata, fotografija, pa ova knjiga Beograd večiti grad, kaže cer, a ono zimski mantili, a ono vegetacija bez rastinja i tako dalje, a ono kralj Petar kod Darosave na položajima, a ne na ceru. Ali onaj Diklić koji je snimao Beograd večiti grad nije istoričar. On je čovjek scenarista, reditelj i tako dalje, ali knjiga se prodaje. Zašto? Zato što televizija reklamira. Jedno već nekoliko izdanja.
Razumete? Ovo je jedno izdanje, neće ga biti drugog, ili ovo, razumete? Eto tako. Izvolite, može još neko pitanje, blic, da ne zamaramo, samo kratko, molim vas. Možete samo pojasnite ko je bio Archibald Rice i šta je on radio, koga je zvao i šta je on poručio srpskom narodu? Archibald Rice je samo jedan od mnogih koji su se našli u Srbiji u toku Prvog svjetskog rata, neki krajem 14. neki najvećim delom 915. godine. Računa se da je otprilike između 1100 i 1300 stranaca došlo u Srbiju tokom 915. godine. Većina njih su bili dobronamerni. Dobar deo njih je izveštavao iz Srbije, dobar deo njih je uzeo učešće u srpskom medicinskom osoblju, čak i Škotske su dolazile medicinske sestre i niz drugih stvari. Archibald Rice je dragocen zbog toga što je bio iz neutralne države iz Švajcarske i zato što je preneo objektivnu sliku događanja u Srbiji. A onda Archibald Rice je upoznao i naš mentalitet, dočekao i taj kraj Prvog svjetskog rata i razočaran onim što je viđao oko sebe, poručio ono na što ste vi sad gađali ili ciljali, ili tako, ono, čuvajte Srbi, čuvajte se sebe, jer u tom smislu kad se pročita ona knjiga, sve je jasno. Vi znate da je ta njegova odluka, da njegovo srce bude pohranjeno na Kajmak Čalanu, zapravo opredelilo njegove emocije. I to je stranac koji zaslužuje apsolutno sve moguće srpske počasti, sva moguća srpska odlikovanja i sav mogući srpski pijetet. Izvolite dalje. Možete da kažete ko je bio Pavle Jurišić? Pavle Jurišić je bio lužički Srbin. 1876. godine dolazi u srpsku vojsku u činu poručnika, a brat u činu potporučnika. Rođen je u Getlicu, u blizini Kotbusa, Hoćebusa. Tamo su, neki ovdje znaju, najveći površinski kopovi u Nemačkoj, u tom delu, tog dela Saksonije danas. On je prošao srpsko-bugarski rat, prošao je srpsko-turske ratove pre toga, prošao je balkanske ratove i bio komandant 3. srpske armije. On je Jurišić zato što je Šturm Juriš na nemačkom jeziku, imao je jednog sina, taj sin mu je također stradao kao i sin Živojina Mišića onim događajima 1941. godine. Drugi, brat njegov, je imao 12 dece, nažalost 1900 ili 1901. godine izvršio je samoubistvo. Predlagao sam našim ocima opštinskim da mi iz Lazarevca, pošto ja imam lični kontakt sa kustosom muzeja lužičkih Srba u Kotbusu, Hoćebusu, da stupimo u kontakt, da ode jedna naša delegacija tamo, da ih zovnemo povodom 100 godina ovde kod nas, da podignemo bar bistu poprsje Pavla Jurišića Šturma ovde, da nam to bude zajednički imenitelj. Za sad, Koča to zna, ne odgovara se na te zahteve. Znači, Pavle Jurišić Šturm je komandant 3. srpske armije i nema šta da komentariše. Mi imamo 3 armije, on je jedan od komandanata armije. 3. armija u vreme Kolubarske bitke je bila raspoređena od Grabovice do Kačera. To su bili njeni položaji. Izvolite dalje. Ja bih htio da dotkazimo na 11. novembar dan primirja. Dobro. Da služujemo neki drugi datum da slavimo kao pobjeda, ne primirje. Zašto se Nemci opet tu spašavaju? Pazite ovako, formalne kapitulacije nema. Znači, formalne kapitulacije nema. Prvi svjetski rat je posle dana primirja rešavan mirovnim ugovorima. Što se tiče te nove južnoslovenske države, znači i Srbije, nekoliko mirovnih ugovora se tiče njih. Prvo, nas se najviše ticao ugovor sa Mađarskom u Trijanonu, pa ugovor sa Austrijom u Saint-Germainu, pa ugovor sa Bugarskom u Neiju i čak i ugovor sa Turskom u Sevru. Delimično nas se ticao i ugovor sa Nemačkom potpisan u Versaju na Vidovdan 1919. Pazite simboliku. Na Vidovdan 28. juna 1919. godine potpisan Versajski mirovni ugovor. Ja sam zagovornik da se obeležava u Srbiji taj dan primirja, jer tim danom primirja, formalno pravno, prekinuta je do tada, znači prekinuto je najveće stradanje srpskog naroda u istoriji. Formalno je završeno. Posle tog 11. novembra srpska vojska je nastavila prema severu i nastavila prema zapadu na pozive, to je već poznata stvar vezana za dinamiku proglašenja ne kraljevine,
do Vidovdanskog ustava to je kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Naša štampa, naše knjige, neki naši profesori, udžbenici greše. To je kraljevstvo. Tek od Vidovdanskog ustava 21. to je kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Znači, ja sam apsolutno za taj praznik, pogotovo što mi moramo toj svetskoj, pa i savezničkoj nekadašnjoj javnosti reći da smo mi na pobedničkoj strani. A nama lepo zvuči dan pobede, nego primjer. Ne dan pobede. Oni sad druga stvar, ja sam protiv ovoga da se 9. maj zove dan pobede. 45. Tu je sad caka. Zašto? Zašto je to caka? Pa to je postalo sad 9. maj dan Evrope, kaže. Jeste čuli za to? 9. maj sad zovu danom Evrope. To je falsifikat. 9. maja na Crvenom trgu je parada ne zbog dana Evrope, nego zbog obeležavanja dana pobjede nad najvećim zlo čovečanstva, a to je nacionalsocijalizam ili nacizam. Ovo primirje službeno se zove tako i u svetu je prihvaćeno kao tako. Ja sam u jednom momentu rekao da mi Srbi nismo bili formalno članice Antante i nismo imali ugovor sa Antantom, ali mi smo se računali kao pridružena država Antanti. Mi smo pripuštani na mirovnu konferenciju, jer na mirovnoj konferenciji samo 4 velike sile su imale pravo koliko toliko ravnopravnog rada, a zapravo je Wilson bio dominantan. Iako se činilo da je to Lloyd George i da je to Clemenceau, Francuz, Wilson je vodio glavnu riječ kakav crni Orlando, razumete? O tome se radi. Naša, pazite, čim smo pozvani da i mi budemo potpisnici Versajskog mirovnog ugovora, ta nova država je s pravne strane gledano već na neki način bila priznata. Iako su prve države koje su priznale tu kraljevinu bile skandinavske države, pa onda Sjedinjene Američke Države, pa Britanija i tako dalje. Zamislite da smo Sovjetski savez priznali tek 1940. godine. Bili smo među posljednjim državama na svijetu koji smo ih priznali zbog velikog broja belogardejaca u Srbiji i obaveza prema njima. Izvolite dalje. Ako nema, hvala.